Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpe, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jylla. Harian kejingmi kubor bakadan kejing terwa, ya kekerteng u Dr. Bats Kemerbo, dak State Election Committee, jong Voice of the People Party ban yakun yeka election shiteng samoy, shiyeng dorbar lok sabahan Shillong parliamentary seat, ha kejaka jong uli Dr. Ricky A.J. Synkon, ubla klat no ha kami jong kakat kandai tereng, urimpang arjar arpunrio na kejing shitom kamen. Habayakran bot u Dr. Bats Kemerbo, ha kalai terik ulber arajar arpun rio ulo ong ba ke ba ka party kalarai u habban shim kum ke jingkit klia wat la ke de ke jingkit kaba khia ulo ong ru ba u habban Pyndem ha ke jing betha ka party kum unong trei jong ka party nalor kata ulo ong ru ba nadu basdang ka party kalabu ikimat jingkular hapo ka manifesto jong ka VPP kini kimat kinsa kumju bat andang yai bot di ni ki Dienjat jong ulit Dr. Ricky A.J. Synkon kiba ulakren hapo yeng dorbar parlimen halor ka ILP ke krian Khasi bat uput usam ulo ong balada uyo jingjom undang yai bot di ni kini kimat Kali kali yang abang kali Jingkit Kaba Khia kaba nagalian jungi kum ke parti kaba nyapan shim hoi ni sebenut sibule ya kajing klab no jungi Dr. Ricky A.J. Synkon merong UMP be jungi klab no ti ladu ini te ni happen shim yang senjang pemerintah bang happen ni kendu kaba election te nakalian no jonga hi PDI ka State Election Committee juga VPP kala recommend kateng juga State Committee ban nongkum kurtong na komentar ga by election kaban sa longshen let's say te na kalian ni juga te ke ba nga kwa ban ong korong ba kum ka party la de mangane mo mangali into ne menu kiban mi bujdi ya is Dr. Synkon te kawai hi ke bang kwa panong panong bang yin happy ban pentulun ya ke ba ingila det ban kula shop ba house nan arajar arko sa hak manifesto ujungi kata hi in happen ya budin happen ya three but Gaya ba nga kwa manong kalong ba kani ki election di awak election di ban sutu kita ni haban nile but ni kerban pederu bangin job yang ki election da kajing kersan jong ki pai ba te ni haban ya le ya kata dengan keren shota kata hi te nomor ba ni da haban ya le ki election te ban keren palat ya kata kampal ya kata ngan sim ya ka kum ka Jingkit Kaba Khia party kala ibet yang ban shimye ne benta te ngapan Pyndem ni haga jing tha chu party kumong yupi haga yan juga Voice of the People Party te ni long tang ki nong tre chu party te ni haban Pyndem ni haga jing kata ka jing don kam chu party te kata tengah pilih ngan syukran dia kata mo apa pipet ya ka ni ka kam hi ka ba ni i ta ka kam ben let ben syakri pai ba hoi ka ro ko kam hoi ka kam hi kai lu ka de ching sa ka kam ka ba ngastelat ha te ngan pit pa de kin kum lu ban adjust ya ka ni ki atli nemar ngan supatai ba ka kum ko provision hi chong ka ordinance jo video but kajing ajing pun juga parliamentary committee hiru hal organic issue ki no hi kai university ki tan ta kala ya ka ban ki la rupan wat ban hi kai wat ban long MP ndai ya kata pada MP kata kali kira kam jinga yang secret pada nama ba kemau itu kam hikai kali ke bah ngaruh mai ba tinggal sampai pada kunduan le kata te kata kini isu kiba lasdem kiba kam ya tan ru
Kawi kedega tu mo pila ong kedega sipang ka each city. Katu kedega bang hap anya budin. Kumna kalian ka parti jungin rabu ka manifesto tu sema jarap sao. Pat kumi ka ILP ru tingin hap yon baria budin hi katu. Te ya kata ni kula hi supaya ba bangin nang yai budin. Ngamla ban omongan budin le. Kum ka parti ngin yai budin ni katakan ke jingkular jungi siapa iba hari election kaban sama Fish wood je. pi house name after kendan ham Manipur kadan ke BJP QILP hanami kadan ke BJP kami kalian kami ILP mending apa kami ILP buat ka Khasi Jaintia ke kentin Khasi Jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ka Shaweng penban tiang tu ngimla bancu kain petang ba ngim dan hak sarkar ngindo dan ngin dan hak sarkar nginyo kini ngiri ki isu ba ngila banong ba ngilahi ban ya budi ban ayu wala dai ngim dan hak sarkar wat kamu pada petang ba pilihan sarkar ko bangila ma pakan Shillong be ti kata kali ga jika ngam nam ong ke ke kamar banyak ke parlimen ka long karang loy parat banyak kan kata hindi ke bangin le dia supaya ba hari election ngan bu ya kata ka jingkran hak ta nong ke bangi la bu ha ka manifesto ka ba chongsem arajar aku sa ngin na ye teng ye tu but ke ba ni kwa ban ai kata ke jingkura supaya ba kalong bai ya kidin chat chung I sa Ricky ibrong MP chung I la let no ini ai teng ya kata ini ai Pynsah nam ya ka Dienjat ke chung Had a long day? Feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams. All in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.